Uri guku furorine na koguo nio jagereru makira kuheo mweke wa kurehe kihonia atongoria gwataniro ino aria maritie mari county ya Embu na Kirinyaga oho nimeranire gutigirira ati mabataro ma gicigo gia gatagati wa furorine ma Rũmbũiyo na njira ya hi na hi agikorwo nio makaheo mweke wa gutongoria furori gathoni wa jihia en riboti ino makiria. Buto ya gwataniro ya Kenya Kwanza igitongorio ni munini wa President William Ruto yabete kabe county ya Kirinyaga kuria ihugurete tauni-ini cia Kirugoya, Wang'uru na Kagio thutha wa igongona ria kanitha county ya Embu. Guku Kirinyaga atongoria gwataniro ino metheite kugeria kugarurira kiria mutirithania wa Raila Odinga Martha Karua aramathire hindi ya icera riake ciumia 2 hituku. Hawana mpango ya kutatua shida yoyote. Number 3, they have no track record ya kufanya kazi yoyote. Walikuwa wamesema ati Kirinyaga imehama. Nyinyi mumehama. Chama yetu Kirinyaga ni gani? Nataka nikuhakikishia kwamba mlima uko imara na wewe na Rigathi Gachagua. Munini wa President atariria kaunti ya Kirinyaga ni imwe ya iria iteithagiriria kuhonia furori na nikio maundu ma urimi makibangwo ni thirikari yake irikoragwo itarine gutigirira andu aguku matinatigwo na thutha uthini wa nambere. Vile tulijenga damu ya Dhiba hapa, tuko na damu zingine 50 ambayo ni lazima tujenge, tuhakikishe ya kwamba tunaondoa matatizo ya njaa kwa kusaidia wakulima na maji ya irrigation, kupunguza gharama ya mbolea, kupunguza gharama ya mbegu. Ndina njamba ino ri na atongoria ange twina ri kwe maundu manyu mangiheta na thirikari-ini yake. Maundu manyu turi maroraga ta iria riri riko. Andu aya maturore wega niguo tuhota guikaraga tuhunie na theri ndihoyagwo horo ni horo wama. Watu wamesoma, kazi ndio wamekosa na pesa mfukoni, na ndio maana tunarudisha pesa wapi? Kwa mfuko. Atongoria aya mokiriria ang'ethaniri yao agwataniro ya Azimio la Umoja aria maugite maundu maria marahe uritu ihinda-ini riri ti mabata na matingiteithiriria fururi kuma irima-ini ria guthua kwa wonjoria. Ndani ya Azimio hakuna ajenda, hakuna nia ya kuinua Mkenya. Kupigia William Ruto kura ni kujipigia kura, ndio bei ya kahawa, bei ya majani chai, bei ya mchele iweze kupanda. Tumekubali mambo ya kutengenezewa NHIF, ndo wale ambao wamelemewa kabisa wawe wakishughulikiwa na serikali. Ithio turoma na kadeno nitatueta ni William Ruto igana kwa igana. Tumekata shauri na tumeshona kwamba rais wetu tarehe 9 mwezi wa 8 atakuwa William Samoei Ruto. Gwataniro ino ithiete na mbere na kwendia aria othe marugamite na kiama kia UDA gicigo-ini kia Mount Kenya aria maugete nio ituge cia munini wa President matura-ini niguo angikomba thirikari ndakanakoragwo na urito wa gukinyaniria mibango yake. Thutha wa ihinda ria kambini kuhingurirwo, gwataniro ya Kenya Kwanza ihorire cabi kambini ciayo gicigo-ini kia Mount Kenya kuria eranire ota uria kura cia guku cire cia bata kurio noguo maundu mao makoererwo na urito wona mahotana. Ngiribotera Inooro TV de Kirugoya ya county-ini ya Kirinyaga, njitagwo Gathoni wa Jihia.